نهاج بو إيريش تركا ترك جبو جهبن جرك ملتي منطقة تنابل جبرويجي نها إيكو دخوازه راستیا هرمی لی وگرینه ایکو پاراستنا همو چاند ملت هرمی دکه ده وره خستنه ده بریبریا ریبر عبدالله اوجلان جبرویجی ده سرید ایریش تن سروان ایریش نتنی مثلا جبو پارتی که جبو ملتکی جبر ترک نملت منطقین اگر د منطقه خو بجیبکن گرک ملت منطقه تنبک لسر تنبونا ملت هریمه د سری د کردن ارمنن 1915 ده قتل عام ارمنیا چیکرن نهاج دخوازن کردا قربکن د کسایتا کردا ده قرکرنا کردا ده قرکرنا همونه تویدن جبر اکو د خط پیشیده چند داوان تواد پاریزه Kürt serkeşiye dikiş berwejit seri de Kurda hedef digre. Nha ew hinek ew dîrokî jî hene. Nha êrîş xurt li ser Bakurê Sûriye Rojavayê Kurdistan Başûrê Kurdistan êrîş xurt li ser wir jî heye. Dixwaze berî peymana Lewzan bidawî bibe 2023 de او سینوره چت بیجن میثاق الملی گرک وگرینه داخ دسته خودش با جر بمینه نها شر گچید به شر د باکور سوریه د روجلات اناوین ده تایبت باکور سوریه ده سوریه گشتی دیجی شر جغرافیایی شر جیگرتنی عرضگرتنی کی دکاربه لسر عرضه هیز به قوت به عرضه بگره پیشروجه ده او لسر ماسا هفدیتنا او خودی هیز او دکاره لگوری هیزا خودی پار بیانی جبر ویجی شخوا خونه اردوغان نتنی باشوری کردستانی یا روجاوای کردستانی خونه و روجلات آناوینگشی بخدسته خوده سینور روجلات آناوینجی در باس بکه یعنی حتی هندیجی بچه یعنی نملت منطقه جبر ویجی غریب جی همو ملتا غریبه دخوازه همو ملتا قربکه نمگو 1915 ارمن قرب کردن هاش دخوازه کردا قربکه جبر کرد سرکشیه دکن یعنی د شخص کردا د همو پیکاتی هرمی تنبکه دور سبه یعنی کرد تنببن دور سبه سر عربایی سر سوریانه سر یعنی او کومانجی هر کسی گرک تنبکه یا بزدار زوری وان بکه ترک yani van rastya van derxine çanda van zamanı van sakafeta van naha her çayın Kurdistan'ı C rezene C rumetene C azadiyene çavkaniya azadiye C heza ku hamu millete Kurd u hamu pekhati heri marujlat anavin ku hezej vurdigrin u piştu pala xwedidin wî çiyayî ji ber ew navenda azadiya rojhilata navîn e eger em azadiye dixwazin em wekheviyê dixwazin em gerek yani di serî de milletê Kurd ittifaqa xwe çêbikir xwe milletê Kurd berê yekê yani ez bo partiya dibêjim Partiya Kurd buhana ma buhana pêşiya hevdû daneynin gelema li pêşiya hevdû daneynin yani çi hebe deynin alî kî û rêzgirtina milletê Kurd bigirin û aqlê xwe bidin serê xwe û destê xwe ji destê dijminê xwe derxin destê xwe bidin destê hev